I posma ljudi, osvama Marta Bak, danas ćemo snimamo video kako dobiti subscribere, lajkove, preglede i komentare. Tako, prvo upisat ćete u Tubex, doći vam ova prva aplikacija. Ova prva aplikacija, ćete instalirati, otvorit ćete. Ovo vrijedi za Android i za iPhone, za iOS sisteme i Android. Kada otvorite to, prvo morat ćete da se loginujete i kada to završite stisnete na ove 3 crte i odete na message i tu ćete imati ovu poruku. Mislim, pročitate da želite. Mislim da čekirate, da se ne pitate šta je sa to. Kao prvo imat ćete ovdje, prvo ovo ovdje, znači ovo pored ovih coinsa, imate koliko ljudi vidjelo video, coinse i koliko video traje. Ovaj video traje 60 sekundi i prije 19 sati objavljen i 93 čovjeka ga pogledalo, dobijete 2 coinsa. Istate ovo ovdje, bačite s video, ući vam video i pogledate video. Ja ću sada da odgledam video, mislim možete vi mutat, ne morate vi gledati, uglavnom važno je samo da budete na ovom videu 1 minutu, ali da znači video traje, znači da traje. Znači kad ga zaštupate usred ovog sekund se računa. Ja ću se sada ljudi mutati od ovoga video pa da vidite kako to zapravo izgleda kad dobijete coinse. Evo me ljudi, zaradit ću malo coinsa ko što vidite. Idete sada na my video, ako želite video na my channel, stisnete ovdje ovaj plus. Odite na svoj kanal. Odite uglavnom vaš video zapisi, ja sam tu nešto gledao. Mislim neke svoje videe. Tamo. I koji želite video da vam uspjedne, ja ću ovaj. Oći ćete podijeli, kopiraj vezu, kopirajte link videa. Ovo važi i za Android i za iPhone, već sam rekao. Stisnite ovdje na ovu kvakicu i da li se ljudi sada može zaraditi, mislim doći do 1000 pretplatnika, 1000 pregleda, pa može. Samo ga saba. Znači, može se iskreno doći, samo trebate biti uporni, stalno koristite aplikaciju. Odete ovdje na... Odete, stisnete ove 3 tačke. Jebenite reklamu. Stvarno me reklama nervira, bukvalno. Svako malo dolazi, bukvalno. Ovo je nevjerovatno. Stisnete tu 3 tačke i ovo prvo, to vam je za preglede, drugo za lajkove i tako. Mogu ja sad dobiti više pregleda, ali manje lajkova. Tenčki, ovo mogu staviti na 2. I ovo mi se smanji na 33. Ovo mogu staviti na 1. I ovo se poveća. Evo stavit ćemo na 63 pregleda da dobijem, pošto imam toliko coinsa. Svaki coin se vama oduzme za jedan pregled. Stisnete kvakicu. Dole birate koliko će neko gleda vaš video, za koliko coinsa i koji video. Eto ljudi, da vidimo, imate change, like, komentari, to ja sam išao na ovo. Ovdje koliko dobija neko coinsa, koliko gleda, ovo ovdje broj 1. Ovo ovdje koliko ljudi može pogledati ovaj video. I ovo dole koliko sekundi da gledate vaš video. Ako zavite više sekundi, onda će normalno ovdje number of view, tu će se smanjiti jer neće moći puno ljudi da gleda, pošto nemate dovoljno coinsa. Sad istisnete ovu kvakicu i to je to ljudi.
Znači, eto, da se stvarno može doći do 1000 pretplatnika, ono, može, samo s trudom i to. I tako. Eto, ljudi, ko ste vidjeli, to isto važi i za my channel. To je to, ljudi, ako se video svidio, stavite like, komentar, subscribe, vidimo u sljedećem videu.